Na Planetu 2 torej nadaljujemo našo sobotno nogometno dogajanje, sliko pa smo v Kidričevem, v šumi, kjer se bosta pomerila soseda na lestvici. Malo kratkega stika med Ilijo Martinovićem, zdaj že novim članom vijoličastim, se je poznalo v naštoparski poziciji, no zdaj pa pritisk Celjanov, na drugo stran tam Marandiči, ali je to vodstvo Celja? Ne, kot kaže. Pa tudi recimo Jakob Novak, ki se v zadnji čase tudi strel Lotriča, Eurogol! Mitja Lotrič, mojstrovina za čisto desetico, ki jo je ravno kar prečrtal in vpisal svoj 11. prvenstveni gol. V kakšni formi je Prekmurec v dresu Celja, neverjetno, poglejte tole mojstrovino. Prekinitev znova za nogometaše Celja. In gol, 2-0 vodi Celje, 17. minuta se je ravno kar obrnila in padel je gol, ki ga je dosegel kdo drug kot Dario Wiesinger po tej podaji v kazenski prostor. Poglejmo še enkrat. Tako da zdaj niso praktično dobili niti evra, niti centa od tega nogometaša. Ampak Oliver Bogatinov je že vedel, kaj je pripeljal v Ljudski vrt. Zdaj priložnost, strel pred vratom, Jakob Novak. Tam pa Dušan Kosič opozarja Kerina, naj pazi na svojega nasprotnika. Priložnost zdaj za Aluminij, Ploj pri strelu in tam je šel v blok Mitja Lotrič. Dobro, dobro. Sežanski Tabor. Padel je na to še enkrat gorenjski prvoligaš. No zdaj pa priložnost, Klepač je bil tam blizu. Kadušič bo zdaj potegnil. Še vedno Kadušič do Lotriča, to zna biti nevarno na drugi strani. Toda Lotrič sjajno, Wiesinger brani Janžikovič. Lotrič. Dolg napad Celja. Brez prepovedanega položaja, še vedno čaka Wiesinger, ni gola. Da, htjeli smo danas, htjeli smo se približiti, da probamo napraviti nešto više, da uđemo u igru za tu Europu. Međutim, prvo po vrijeme kad primiš tako 2 gola iz prekida, onda je naravno da padne malo moral. Međutim, ne mogu reći da moji igrači nisu htjeli. Radili smo dobro cijeli tjedan, dobro smo se pripremali, međutim u zadnje vrijeme kako mi primamo te golove, to je baš ne ide na našu stranu. Drugo po vrijeme probali smo malo sa nekim izmjenama. Bilo je malo bolje, čak smo imali 3 dobre situacije. Međutim, htjeli smo taj jedan gol da možda nam se okrene malo energija na našu stranu. Međutim, nismo ga postigli, Celje se obranilo iza i zasluženo su pobjedili. Ja, ni se nam pogosto dogajalo, da iz standardnih situacij tekmo dobimo, torej izkoristili smo 2, Mitja je čudovito zadev, tako da nam je potem to olajšalo delo in na koncu se veselimo zaslužene zmage.